mim khat chu suchim tange na ti pha le hin education system na su chim pi a hele mi nation khat na su chim pi zo hi na hi chi pa hi min a ki het na hin ya chu mi chu I tha thei ta lawa hi zong le education system be chu na tha pi zo wa hi le am ho community chu che chaw the chule generation gap hi sang ta the hin ama sapenen phat pai piu pathin ka thangwa en the bridge and ave zo se live hongzao zo se na bon cha ben ni thla pa khen bolen tu ni la ki kheolim khom pdu hi le pu thangmoi haukip ama hi KSO general headquarter education secretary in ama to tu ni la in sei khom diu topic che hi a hi le nam khat sim phat na ding sim hat na ding ai lo le sim hoi na dinga education apoi modan ichi topic nga hi keolim khom ne ki hin nei di hin anavezo sin hi share na bo su ke diwa ka hin ti mu hin tin ama sa penin pu thangmoi nang na pat man tam ta nen pi wa hi chilaya the bridge education society education apoi modan sei khom trading na pat ne hin pi ji on the bridge minin na chunga ke pa thu kain sein ama sa pena pu thangmoi nei hil chet diwa nei cp diwa ka dei chu education iti phat le hin mi te paw a hin ei pawa chu ise ya ile thim zil na iti le a meaning a thing be lo to bangin ka he en is it an education kiti hi epp ya ep mo ham ti chu nang hin hil chen leo chun ki pa me tun ha na the bridge on na hin contact dung zui wa chu keong ki gung man be se jong ka hi point jan ha nan sei wala ka phone sit to hi le ma chamo mo ilung thima am the hin ni het sa hin kalim ta baung ma cha phone am lo jing hin hita chu lai ta hi ka brok lai ta hin ai pi hi le hitabang discussion ho interview ho hi TC network chun katam sunga hin thomvei tabang aina boltan alang pia KSO JHQ in education department akona na kitong do ho ai lo la KSO dang ho in pihan education to kisaya na kitong do ho hi TC network chun interview thomvei tabang aina bolin ai cho ene ho jong chun thil tam ta het din ka ta san ai jong la tu ni ha non na hin sai ji wa chu education mo pu khat ki ja chu no jong ka ti nom pon he da chu ke jong chun ka phat ka hin pi jing hin na se banga chu education hi ho ya english pa ga sai ding a chu it's a lifelong process and unending process ka ti nomen aji chu ai pawa chu se ya hele chun enge thim zel na lang het gen na lang ti dam thim zel na lang pang to ki sai chu hi in in he to ahila wala to no risk sakitien abana jong educate tam jong akitien etia chu to shape the children to molding to nourish to care or to bring up the khat chu hi hicha ko na chu education ni origin hi alang pe hi origin pa chu to pi ka sapon hi jong le hi education pa hi chu phom ham ai le wala education chu chan ke ya transformation society abol te ham ti pa hi tun la I ki ho du to ki thone hi ja chu hi chilang chu in ha focus diu kanomen ka se banga chu thim zel na education ki ti hi achei na lo hin mim khat thi chan ge ya lekha sim thi ge ya sim the ya chu some people used to say there is no retirement in my dictionary eti cho mi khat chu na to jong le pension thaila pension jong na to kom is retirement ti thailo chele education jong chu adi da academic nga ko anevedichon professor retire ho jong khu ipiha retire a hi pha na lekha simlo lo be lo hi lo hin retirement dung zu ang ko lekha sim ko mo hin na hi
het na kiti hi iphiam nisya hi mi men developable jing het na kiti mi men nisya hi angai cha jing a khul jing kha cho hi ja chu unending process is a lifelong process ka tino me na ki pa me pu moi to en abanen gal hin ni yuvin eho ku kiten gal sunga hi ke so achu department chum me hin education department ho hin EPP EPT pan nala obam ti chu achom la min hin se pi ki no ki pa me ke so headquarter hi in ke so district ho hi in chole block ho hi na ki bai pu dung zria chon district ho mi in block ho mi in chole city branch kolkata delhi mumbai ki dia omen na etia chon ke so hi structure nei ta in hierarchy nei ta in ki ke puin ni chalaya chon apex body chu GHQ general headquarter chu hi in galsunga hin muntin ke so zo se hi eti sei da ham apang lo lo tabanga hin abol thei sun abol su ke hin ke so headquarter hin adi dia ke headquarter ka hi ji chon ke ona to chu them khan sei tari lang adang dang ho chu hin kan khom nang katin ma sapena hi anike boi pio hi gela hi la gal sunga chu anike che chaw he jengin he ji chun student displacement jong hi tamta in ne yobin manipur university a kai displaced student on hi win DMU ana kai ho hian chole phaya college sum cho modern college ka tei poi hoi lai ka thei poi ta chu displaced ngan I hi win medical student ho ka thei poi a hi lo le engineering student ho ka thei poi edition ke associate kwin student ho hi lekha simlawa aum diu hi ki dei nai sai lo hi a ki dei lo ja chu hitabang education hi I chen khom piu e san ho hin aku ki te hi bureaucrat jong atam hin secretary na administration zo siaw hi thovin ni choi gelwa hin mim khat chu suchim tangi na ti pha le hin education system na su chim pi a hele mi nation khat na su chim pi zo hin na ni chi pa hi min aki het na hin ya chu mi chu I tha thei ta alawa hi zong le education system be chu na tha pi zo wa hi le am ho community chu che chaw the chule generation gap hi sang ta the hi to a jong hin a video chon gal sunga drop out student izat umam aile gal sunga hi izat student transfer ke bor student on impact psychology and drop out nge dala we will realize this generation aya chu hitabang generation gap in ai lo diu deina chu KSO headquarter ai in district lang KSO ka thaipoi block ka thaipoi chule gampama city mona mo hi to na thei thi ake pang homen aki thu homen student ho hi safe thaina ding lampi hi aniki ngai tu na hi icha chun ga saidinga number 1 ka saino machun display student ma hin panleng display student MU ho hi in DMU ho ana kai ho hi master student ho chule degree student ho hi Kano University a transfer anike bolen amo hi Kano University akona hin green signal kam moja chu amo hi approach kana bolen hi cha chun amo syndicate member in accept a hin bol phat wa chu JHQ initiative ani kila asol thei displaced student ho ani ki sol hin na undergraduate ho kyu hi lawa chule high school simlai ho jong hi epiham lekha sim thei hi lampi ki sim pia ki sol hi na hi chelang chu ka ha sei do nong pon IP yang la JHQ halang ke so dang ni jong la pan la thei na kilain displaced student phabe pi phaya ni sim thei lo hi gampama lekha South India langa engineer sim thei te ki sim sa in BA MA sim thei te ki sim sa in hotel manage sim thei te ki sim sa in diploma displaced student ho chu ani ki ha poi pi na Manipur University ana kai ho hi DMU ana kai ho hin chule college chum ana kai ho hin
amo chu ne ki ha boi pi di sanin a ki boi pi dong zoyen Kano University la nga information ke modong zoya chun Kano University SS ani ke bolin register pa hi in pro vice chancellor pa hi in vice chancellor pa hi in SS ani ke bolin he cha chun GHQ initiative akina ani ke lain he ti chun student ho chu koi tabang Kano University a kai nom ho si chuli san ke lain ani ke thot do ni his tabang a chun adang dang affiliated university college la achun diploma sim nom a hello le hotel management sim nom professional course bol nom adang dang ho jong chu ni ti chun student ho chu ani ki thot do zengin tu hin course size jong hi tala kilomin ki pa piomin aji chu I to gaw our collective action our collective work chu more so in thein ni chu ki pa na khat so hi in chule engineer display so jong hi KSO ti hi legal department to ani ki thoin supreme court na he theidan dan ani ki he in after 6 months chun NITIA engineer student mi 30 hisab ho chu transfer report ahum pot do in hi chidung zia chun NIT Silchar aban le NIT Meghalaya NIT Delhi mona chun amhon adei pen mona chun lekha ni kisim sawin transfer ni ki bolovin abana chun dental student ho phaya dental student ine ho jong chu Delhi ke soto ki thu thei dan ki thon amhon jong supreme court na e thei the ne he avin he chun a chaina in Assam government ko ma chu Dibrugarh to Guwahati dental college sa kaine diu Assam government in notice support thei lo ja chu gamtin an suboi bin he jong la tunin kaga sai do nom chu pi shoti changsan ama chu approach ne ke bo through one of the cookie official mi cha ko na chun older so dong je chun dental student ho jong chu Assam gam sunga a course of continue thein o min he abana signing student phaya ana kai ho mi som ni amo jong hi thasa gilang pilu na nu te khat Ministry of Defense nu chong to kanake tho honin sata kana boi pi ho na hin amo jong hi Mizoram Sainik skula transfer ne ke bolen course hi class 10 chai jong mi tale kilomin eti asul student ho hi display student ho hi boi pi thei ne ke boi pin he ko tren a boi pi lo ka ale Biham district ho a hi lo le branch ho eti chun aki ki pheng thoin panan ne ke la khomen akila khom dung zia chun student ho hi mi zani hisap ta bang hi gampa ma zane dunga ke boi pi ho taung hi le engineer lekha sim de ho taung hi la chun mi zani tabang hi gampa ma lekha sim in eve ti ka sai do no me ai le cha chu nahi mil kha adam ole enzo a chu na si kha adam to a competitive exam ho na SSC ai han lang pi jong le center ho vel ho jong hi na boi pi ji wi lo exam center hi ki sai chana ka ong hi ka chim mo mo tho he am lo bia exam center hi le ke ong hi ite sai dam now te cha ti ho hi sum liu liwa ahung ba aizol mo na gen thei ta le kha exam pya hung diu hi in jong imi ta ki to again thei ni khupe na jong ei ma jong a fila ki thei rescue ani ke bol central y me ho to ki thua gari o yam chu koi khu ki thei lo tho thei thia ni ki ho ke ws ho win ani ki ho lu nin hi chi chunga chun ke so chu chanpur ho in one way sponsor na bolovin hi cha chun student hi aza aizol mona SSC CGL exam boarding in ahung ubin hi chi ahung na wa chun lampia piham boina ji in lampi hoi lo ji in aphat cha hung thei lo jong omen gari hung kaldo zo talawa kinung le jong omen ahin la student ho chu ke nga hung thei ahung ben ni ti chun am ho gam ke CS ho to in langa ke so chu chan pur to kai to ki thu thei the ni ki thu in ilai mona welfare ki nei ho to ni ti chun panan ke la ho men gen the na chun sa ma jing hin in jong imi tai mo pha na chu exam center nei lo apai mo dan pa chu in jong imi ta ki mo pa na chu
piha hi chi initiative hi kalungan jing khat ai hi pha chon ke November September date 9 ka sai kilo le September date 9 2024 ham or 2023 ham 2024 September date 9 chi hin te date su kamel chi lo kha jong le to be corrected hin tin notice a hin so ba chu SSC exam center hi ukrul to Chuchanpur hi a hin la do hin na a hin la do hin a hin la do phat ba chu ho hi no dam lo wa ai zo langa exam pi diwa mai ta ai zo to silchal sumna pai ni nei lo tuam lo patike cha le kha simho chun aga pi te te diwa om hin ni ja chen piham student tam ta candidate tam ta sumnei lo ja exam pi thei lo jong hi da lo hin na ni cho hi gela hi le phat hi hung chi chi han lang hi le service nei dia lom ta ta service an nei lo dinga am pa na chu gap wa hi ki dei lo hin ni ja chu pan na thei thia I pan du chung ki dei hin ni sipet ta chu ke ong hen SSC regional director Guwahati North East Pumpe hi Guwahati alien pe ni ni cha hi kin jong SS ka nei lam kai khat ni na chu am ho hi contact ana bol len ni cha chu ka ke ho pi le Delhi meeting a kinaya chun ukrul to Chuchanpur hi on the shift boy example na dinga atmosphere hoi boy ati ji ba chu SSC chairman paien hi chilai mun hi cancel bol he ti cho center hi ala do hin na ala do azia chu center chu inei lo ta cho center chu a he banga chu exam conduct na dinga chu possible ta lo ti na hin hi cha chu ken jang ka don bon answer EPT ki boi pila phadam ke ho hila sumlo pai nei lo to exam itia ka kalson son deu hi to ding gan theina sange ka tile ko na 5 in ati pha na chu bor thei bol mom lo coaching in ei ho piham endurance ultimate aban le gun chu chule adang dang so thei thei ni ki so ai ta chu sum ho thei thei ni ki hola piha KSO Delhi seile mang to he dia chu ke ground nga kana pana ama he khot la kenga kana mana he dia chu wan ki la legal fight ni ke bol hin Delhi high court na Delhi high court na legal fight ni ke bola he dia Delhi high court zong issue hi avet le piha pertinent sa tho hin tin he cha chu phat hung chi a hi adang dang MP inei pau Arthur ko ma jong representation ani ki same sap thai thai ani ki sap yengin forward thai thia ki forward eng le kha ho jong court ki hi talawa hi ta chu pan ani ki line is chu a chai na yin pathian lung se nin SAP no ye ai le topic nga chun ana lu de ten na to a jong to a ho chu topic to relate he poi ka tin ai topic nga I sei khom di pen he education chun nam khat ahin sim hoina ding ahin su hat na ding ti dia society reformation na hi china dinga education apoi mo dan iti in to chu kain do nom chu ho society in ho context in se atam zo chi ho context ai sei din tin to ai nam din mun zong chu selo wa zong he chu ke politics lam chun ki lu hi zong le to a to bang din mun hi wa hi to ai din mun hi to education lama I tam ta ha ta yung tha sap theidin mun hi cha hi to banga KSO GHQ education department jun to banga pan la bedding plan ni yom ti chu tham khat ni ga se pio ki pa me to hi education na ila samdiu dei lo na zala chu azwa ka hin se ho progress report ta banga ka hin se wam chu tam ta cover ita na chu ila samdiu dei lo na zala chu panani ki lain tu zinga jong hi gampa ma lekha simnum o ma hi le kota aki holin sponsorship aki holin sponsorship ki mo dong zuya chun student so ma hi la som ki thot do som ni di hi la som ni ki thot do ai ta chu department chom ma hi stream chom ma hi student ho hi ani ki thot do ji hin abale illa nga chun for example KSO community school na za di wa hin ibon sang ki wa I he du ka ta sanin
KSO community school jong hi IM and objective chui pi ha me ti hai le zero drop out ahin ida chu galji a koi macha lekha simlo wa loading ti ji a chu KSO headquarter ho ka thei poi district ho ka thei poi block ho ka thei poi block chana hin KSO community school a bol anike bolen hiti chon alhanga mopu na nei lamkai ho in the switching bin KSO community school chakhat hi an lo hi le I chan ge ya hi education langa hi idang for du ham ti hi mu thei no me hi adi dia chu chan pul KSO community school ko gavedi uchon hi cha khu chandil langa IDP ka thei poi suknu area ho ka thei poi ahirawa le kampo pilang ka thei poi man chom IDP ho khu hilaya khun lekha simbin education quality education patake chan aggressive theibin hi chu to ke na chon mun choma KSO community school kenei dan chu sangai kot community school ho hian chule southwest langa ho hian dia chen amona hin community school kenei ho bungpi mun langa zong hin sadaris langa zong dia hi community school ho hin chan ge ya hi education promote abol hitam hi PCRC ke bolam tiale student ho hin because sai banga generation gap am loading da tha ko ma am loading de na hi KSO community school anake bol hin hi chi bol la hin ake bol kha penin ka gialen na gampa ma lekha sim ki soldo ho chu til somin ka koyen in mona nei lo chalo in la lo nei talo anu pan jong achop zo lo ho KSO community school a hi quality education a receive thei pau hi epiha missionary na to ala missionary na to limpian jong ka gialen India context ki hi talo Manipur context ki hi talo isopi ho Burma gama hungal jam ho phaiko mona ho jong hu student zanga ning ko ma sa jasagi lang hin zanga to jagup ki ka he KSO headquarter in education ki pi hin na isopi Burma langa hungal jam iso jong hu KSO community school ki serap ma KSO community school phaiko kitin phaiko chu international border hin Burma to India Kamjong district adinga biam border pe na hin ichlai mo na khu school ki sima isopi ho hungal jam ho education ki pi hin na he chu ipia Manipur context hi jong le ai su pa chu foreign issue kha chu hin ni jong le hi chan gi a chu KSO in thisan khat hi na chu education pi the ni ki pi ti yong chu ka sai do no men iza chu community school nei ho hi mi pi hon jong na sata I support dio na sata ibet sui dio chule tu nya jong ka donors ya chom omin ke hon donors ka nei ho chom omin block KSO in anaya chom omin district KSO community school on anaya chom omin ke hoa hi alang pia hi donor sai pen pio hi hobung ho hin na alang pia hobung to individuals donors khatla ni hin ezi chon amo chunga jong hin ki pana hobung ho pan la ho zo si chunga hin ki pana asangin chole block langa ho ka thei pon district KSO community school suina ho ka thei pon amo jong pan la zo si chunga hin ese JQ hinain KSO community school pan la zo si chunga jong ka ke pana tunin ka hin phong pai pai ele abana aga do ki nom so pu moi ho hi education itile tup le doi khat ni a chale kha sim che ki hin na ami mi him zo si chu ma ho chu thing thang mi hiu to thlonin nei lo gen the atam zo hi ichia hi ho education ai focus hi le kha sima simding group a job moving na service needing phaiga ma chen ning hilam pale CTR ki sonding nomta hinding ti hi chibo hi focus to bangu hi inna service jing hi focus un chi hi nang ni pt mu dan na ya chu ting le EP advice na bol no ma ki ba me question chu ni ta bang question ho hi tu la ya hi ilung thima jong chule mi lung thima ding no ka ta chani ho hi in chen lo chen ha sa te hi ji wa chu inui pa te ho hin fast job a dei chu na fast job bien cheile
ultimate a coaching la tang excellent a coaching la tang endurance a gon chu a coaching la wen lang SBI club ka thei pui IBPS club ka thei pui ai lo le SSC new cha hi jong le kim do wen lang hi ti chun chen lo chen siam tang ita hi ikithuma gamo ta chu pi ha fast job chu ide hi chu a sie ka ti lo pi chu na a sie ka ti lo aji chu ibola chu ide ha mi tia hi le in chen lo chen ita lo ji wa chu higher education jong hi koi ma chan I pursue zo ta lo chu abdan chu intellectual jong ka ong kela samdi chu kum som zo le na be de chun tu ai hi ana til pulung chang kenga master chaya muntin na entrance tawa university PhD hin mo hin ana hi research board chu tutil wa hi le chun koi ma cha jong hi research board num jong koi ma umbe se talo higher studies board yam umbe se talo ka sai banga chu igen theji wa chu how our parents look success you hin how will you define success ken success ka define hi a chomble hin inoi pa te ho hin success a define now hi chomble ki cho si piam tia le I cha khat chu BAM yan chia la service am mutaka aku active service central service am mutaka aku success agi lo bi wen na hi chong hi bad concept he ka ti chu concept di lo ta kha ni chu mi khat chu ka sai ta chu ken article a hi lo la ka holim no wa ka sai chu education jong hi not the only solution chu le central government job jong hi not only the always solution ka ti chu hi chu hi solution bo se I gel wa I gel hil de wa ka mu chu azi chu tu la ya hi le kha thip na chu he nge some say it's a piece of a certificate is a piece of paper ti chu education chu het na dinga chu he nge class 12 BA it's a yang la thil tam ta ki he chu ale mi khat chu service sa ki doi lo khat chu service sa pressure ipi jing wa hi le amazon ima sai di lo ding hi chi sa nga chu student khat chu atalan ipiham ano pa jong atalan he na ama hi atalan ipiham ipi thanop na nei ham chule tulaya hi skill development jong hi kha kho sa khat hin na mi khat chu skill development athi ma hi le amdan chu mobile repairing ka thei poi sam chap them pan sam achia he jong le aman azia cha ki wa azo chula amdan chu ai lawa hi le to thei thina skill development aza za nei wa jong hi mi ke ba thei su ke cho ai lo le entrepreneur thano ma jong entrepreneur bolwa business establish bolwa hi jong le in chiang thei ko mi cho he ja chu central job se hi I focus ding wang ka being education secretary jong lang kai wang chun ka ha accept be se ipon department so sia hin kim de wang ka de ye aji chu entrepreneurship board han na business board he pan board han ai lawa hi le research board he pan board han academic alu thei pa lut han SSC alu thei pa lut han beng ana tong thei pa tong han ai lo le UPSC army officer danga alu thei lut han hite chun ki home su ke helang department private sector ka thei poi government sector ka thei poi hite chun abona hi department hi kim leo han hite chun ipiha ahun ke big stu chat pha le chun I gam sungo le idam piu chu mizo sia hi za thei su ke hung hi ding o hi chelanga sports langa hi chepa cho ome ai lawa hi le entrepreneur langa hi chepa cho ome alo langa hilanga skill development langa hi chilanga ama ome ai lawa le army langa hi chu ome hi ta hi abona hi interconnected hung hi pha le chun khan to na ma chal na hum ding hi na hi chepa hi tu lai ta bang hi ken jong ka kial kho khat choi hi aji chu central job se hi solution ai gyal kal siu chu I boi di hi central job chu ka dei mo pon he jong le central job se chu solution ai gyal wa he adang chu ipyong adang department ho adang dang private sector izi cha ba na the ai lo in sung si ma the mihim khat chon lekha athi pawa hi le abol dang tama tamahin izi chu government job se ki depend lo ding self reliant hi thene ding til lampi adang dang jong me tia chu ka sei do no me na acha wa me pu mo cha chu ho hi nu le pa te gu lo khanglai simlai chapang ho ti taw te ku ki te hen le kha thimi ti le lol hin hin nei service hin mu IS IPS
bank pio adang dang na he chu khu le kha thim alo thing dana egel u hen nang in ept le kha thim chu nang in ept define na bol dem Enge na kasai banga chu mi pathian mi ma sim dan hi chom ble le hen mi yo si chu abona quality education to best institute in kaizong lew han mi yo si chu IPS IS chu i thei di lo diu hen na le kha thim pen khat pa jong chu IS IPS athanap lawa hele academic lang professional line a chi di chu university na tongnom pa chu IS IPS ga hinom hi beta na chata banga chu a hila hele engineer thanom pa chu IS IPS ga hisanga company len ta alak galwa BTech MTech ke chai pha le mun choma alak galwa hin khuman ding chu da yong miom di hin he sia chu civil service so siong chu koi ma hi su zo lo diu ka ta sane he chu hin ka se banga chu thipna ki ti hi het na ki ti hi e man izila ko na hin he nge UPSC jong chu one of the toughest exam hin na tough dan chu mother of all exam ta banga hin he cha chu UPSC thanom akon chu ta ho brilliant student momo akigong no momo ho dinga chu epha there is a scope of syllabus hin syllabus chu achen pha azwa hi le chun ama dinga chu UPSC crack la nom lo di hin na ni chita banga chu ama mi khat chu UPSC a success a chu mi zo si chu UPSC a thanom ding chu ga hi be se kit lo hin khat chun SSC to na thei thia to nom thei khat chun beng langa to na thom to na thei thia to nom ding ni chi hita banga chu ka sei azwa ka hin sei banga chu department chom men mihem jong ithanop na chom min ithanop na lo jong le kilo sam te deng hin e ja chu cha te in sunga cha te jong kon na pe de chun koi cha hi jong le alien pen pa thanop na chom hin tin aneu pen pa thanop na chom hin tin ita bang chu hin mihem pathin is sem bonga hi individual difference kinai su ke hin e ja hi hi chi hi ipiha IPS IS hi khal ja chu lekha thim pen he tia jong akisai thei di hin na aji chu lekha thim pen pa jang chu IPS IS hinom lo ai lo la IPS IS hi sa nga professor hinom jong the hi na ai la wa le IPS IS ki gut sa nga mi nu ya na to sa nga chu ai lo government job hi sa nga chu ama in abor thei entrepreneurship hoi ta abor thia business len ta hin khumang thei aya jong lo amma ding jong chu successful man ai tho win ai na amdan chu management institute jong I ho ta win I am la na tong ho khun IS IPS ga hiding khu gelbe se dinga ka ta san lo hin company len na manager hi ai lo company len na to na thei to la tham bona entrepreneur hoi ta hiding yong chumin atok ding ka ta san ita bang chu hin ka se banga chu mi khat chu lol hin na chom khat agan nei ja chu athim pen he ka tinum pon na aman a het lo chu mi dang jong a het thei na IS IPS pan a het lo chu adang hon jong a het thei tho ti na hi ka che banga chu DC role a chom hin SP role a chom hin chule academic ho role a chom hin na academic hon abol thei khat chu IS IPS hi ja abol thei du jong hi di lo hin chule IS IPS board thei khat chu academic hon jong abol thei lo tama tam ti di banga chu him chu line zo sia hin sina chom si anayen line zo sia hin importance and same value anei su ke ka ti no me ai le pu moi tu hin nam ngai lut na lang them ga lut le han nationalism le education hi I to banga ki relate ham ti them khat nei ga cpu khabenan sai ki da education le nationalism na nationalism education to nationalism hi chana relate hiya I to bang din mun ham okay ho context ka se ho context a phai question chu aji chu
education to nationalism hi akrele na jong tam tam ding ka ta sanin article a hi lo le kha bu dang dang a jong chu kisun mai the ni jong la keiman in the present context of conflict ngai ka sai no ma hin thim zil mihem chun thim zil na anei lawa hi le pia nam sunga hi contribute abol theina ding chance al hob na jong mai thein hi ja chu mi kha chun le kha sima hi le o kanam din mon hepuma kanam din mon hasat na gen the hepuma le kha ka sima ke jong am dan chu mi khat bang chu scholar min thang ka hi ding a helo kanam thu sim hai ta ka sut ding a helo la mi khat bang chu IS IPS ka hi ding a helo official chom dang na to na thei chom ka hi ding kanam den mona hi bo thei ka boarding he ti lungput nei puma hi lekha simjong ding ka ta sanin chule ken jong kana ha sei chu webinar ho kana bol zin UPSC webinar ho kana bol zin akale academic langa lunglut nei ho ding in webinar ho jong kana nei zin chule competitive exam ki ding dan ho jong chu webinar education department in ana ki organizing ya chu student ho ko ma ka sei chu tu nia na lekha sim hi na nga din se le na family se ana simale na sim hi le ka tin na azi now is the time to focus for our nation not to focus just for your family or just for yourself or your children spat chu nero be se talam na is ya chu scope len ta lekha sim hon scope len ta lekha sim ding nam ngai na le nam ngai lut na puma hi student ma jong le kha sim ding hi e chi ka ha hang sap pe ne na a ji chu ka til hang ji le hi chi me he gal hi ki zo sa lo ding ti ka se ke na a ji chu nam ngai lut na le nam feeling chu anai phat le chon le ka sim ho jong hun charten tu na le kha sim the na sapta hi ei pawin ki sei le ka tina pia tu lai paw sei dam ki til me na khat hi nei sa ngai hin hi chi a chu ta chapa ta chanu lung thim hi nei sa a nam ngai na to nei sa a le kha sim sa ding chi tu pin hi ja chu education to nationalism hi very very close ka tino me na hi na atu abang chu ke bang chu imacha atu la chu a chon imacha chu ki hi jong le ka le kha sim a hi lo ka het na ho hi KSO ka panha thei thea ka panha KSO invest bo thei thea ka invest jong chu kanam ngai lut na le education relationship jing lo ham na ka sai nom na chu kalan ho ka het ho chu nam pia dinga KSO apply ka bola hi le KSO chu ku ki pum pia hi ku ki pum pin a het thei ku ki pum pin a phat chum pi thei chu ka knowledge ka het na le ka chi na invest ka bol na chu he chu nam pin a phat chum pi le e chi kal ha chu loi ti chu hin hi chi ta banga chu tu la ya le kha sim ho jong hin ka le kha sim hi kanam pin a phat chum pi thei ding chule ka het na ka chi na ho hi KSO apply bol thei tin apply ding zukla ma apply bol thei tin apply bol ding ai la wa le society apply bol thei tin apply ke bol su ke do hi ni cha chu ai ma se self love ki ti ho ai la wa le individualistic mindset ki ti ho hi tu khanga hi pai ha thei mo mong ai tai ti yang chu chom cha ka sai do no me ala to bana ga do be num chu hi chi enjoy na sei pa chu hon itup le doi pau chu nu le pa ten atup pi hen lang sim lai hon atup mu chu hi chi white collar job chu he in na tu chana he in a bui pu chi chu he in hi cha ko na chu nationalism langa chu EPT ibola he le he lo le EPT pan ila a he le hi chi thi to bang mindset job mu na ding bo wale khasim ho chu EPT pan ila a advice na bolding ham EPT advice na bola he le ama ho chu hi chi a focus pau chu a hin lit sa wa nam ngai lu na to ana to na wa ki ta na le lo hin na chu en nei the di ham clear jab do la ka explain be pame nice question dunia KSO in pan kila ho he to present context conflict sunga KSO in pan kila
igam sungowa sumla pai seng lo be a exam atowa exam ato na akuna ahung lol hin zo tingu le ke so en ngai chat na chana panala thei diu le nampia panala thei diu de na zalaung chu ke so in pan na sata kila hin koi chu ma hi lo ja chu ai cha chu ke so panla na zala igam sunga lekha ki kisema igam sunga exam kitawa asom lutna a kichi talawa igam sunga exam banking ka theipo ssc ka theipo I to ta hi le chun ipiham ke so nam ngai lut na zala chu pan ala ho hi job experience on jong asuk mil diu jong kata san be se pon I ham ta asu mil om lawang chun ama le pathin ki ka in koi me ho hitin ka sei banga chu hita banga job experience ho hin piha job a hin nei pha no le nam pia dinga abor thei pe no che piham ti le miem kha chun job an ya pa na hi thiam pumpi ita sa pumpi hi government koma invest ke bol hin na government koma invest ke bol ilhu zo siam government ina ni akang hi bo cho lo hi ba nga chu gial tu chat de chun ahu de tai pha la kun in langa za thei za moi za pha la kun alhu hoi zo ta lo hi ngam dan chu mi is khat chu ar tai nu nga on I za ba hi la chun mi ar tai pha la chun alhu jong chu malai ta bang chu he be se ta lo de hi sa ta banga chu khang tha ho jong hi ipiham job aki gut lai baung hi national mindset hi aki gut diu ka nomen ke bank pio ka hung hi a lo la ke hi chi ka mu pha le kanama dinga contribution ipp ka bot hem ti lunggel nei puma lekha simdum ka nomen sule ahung lol hin kha ta jong ba hi le amdan chu KSON donation a bol ham ruki impin donation a bol ham le bol pha jong le ipihha api ma spending a apan theiwa jong le chun amo denga chu nationalism feeling so among poi tia yong kasai do no men na chapang ho job experience hong hi phatake cha lekha simwa lol hina tam ta anei wa hi le chun e hodinga jong chu economy boost jong a hi in chule poverty elevation jong a hi in sunabana chun phiam society when it comes to needs financial needs a hi pha jong le CSO ho ki thopi na thei apan theiba hi jong le chun I chan ham kha na chu angai jang zo we ti yong hi ka sai do no men hi ni sia chu central job mu thei mu han ko akida poi mu thei mu han am atong thei tong han ka sai banga chu I to na mo na jong chu nam pi na to na panala thei ta ma ta ma hin na ku kin pi don la kai ho ka thei poi ke so ngai lu na zala e man min sai hi jong le pan na thei tai pan ye pana he jong le chon nam pi ngai lu na ke pang hi to to in ni sita banga chu lekha sim hon lunglu ta lekha sima job sa nei ba he le chun hi chi a jobs nei pau chu nam na to na jong aman pe theu he ka ti no me ki pa me pu moi to chu nam ngai lu na nationalism mong chu poi mo a hi in na simlai khat dinga chu hi chi simlai chapang ho in nam ngai lu na pu na a hin nei theine di wa hi KSOGHQ education department and EP plan policy na nei yom na bol saum tam hai lo le EP ma ba na plan hi am chom chakhat nei don bu nam nei hi mihim ama ki ngai na chule iti sai da ha family background azong akingai zen akim khan hi chele ama machama nam ngai na nei zong omen ipiha ni samu khalo ni sa piha lam dap lam ha khalo ho be se chon nam ngai lu na anai dimang chu ka ta san pon na ngeja chu ipiham gante he su le suffering tam ta hin tu o hin adi dia tu chung gal sunga impact ho hin nam ngai lu na aha nei ding kata sanin eja chu aha nei du de na ai ke swan panhala kila hin yang lekha sim thailo hon abana zom thene dewa lekha ki sim sa thayong chu amodi nga chu nam ngai lu na mu chi ki tu pi hin na lekha ki mo sim sa ai lo hi chule gampa ma lekha sima ka sol ho jong ku
piha thu na sata ka ba pia ka sol ngan hin ka mo sol khat cha jaw lo be ai chu hununga nang lol hin pha no le nam pi ho ma na pan diu nam pi ngai chat na dung ja na pan diu ti pa hek pu ma hi lekha na sim de tia hi ki thum ap su ke chule gampa ma ka sol do chen ho hi whatsapp group hi abona ka nei su ke hin WhatsApp group yang ki siama ai social min dung za WhatsApp group ki siama e cha chu lekha sima ki so do chang chang hi pha si le hin communicate ki bol ko mai na ni ta banga chu job experience wading a jong hin KSOGHQ education department in group nia ki simen hi chi group nia hin student hi candidate hi sang balde na group khana hi sangkhat wal hin hita banga hin group hi nia ki semen rana ke bolien SSC ka thaipoi banking ka thaipoi UPSC ka thaipoi any job ki gong zo si hi KSOGHQ in ki ga hi chi WhatsApp group mai hi chi WhatsApp group men chu KSOGHQ job experience ka ti ne he ke ma ta in ka create hi chapang ho to hin ke group ma khom sing ka hi ni cha chu candidate no hi group ma ki khom pi sa a sat naw jong le ki donga exam center bui jong le ki bui pi ko na apui dung zu ya chu ki bui pi zeng hen isu dung zu ya chu history pi ham tia he le active ta job experience so bui na chu ka thei ba he le chun o amol jong ni khat le ke so dam sunga asuk men lo deu cho ke so chu alung thim wa ma le nam ngai lut na yong cha lung thim am ding chu he sa in aji chu so always stand for nampi ke so for kinampi na ya chu ke so ke so jingwa hin tia chu interconnected ki ren hoi hi thu ki mo sing tu changau chu do si hi technology ki boi ting he achom na sai do no men na za thia pu moi na net chu hoi kit talowen tin thamhat a clear jap ting le aban khen do di ye chom chahat ga pitia thamkhat na wifi chu itia thamhat na ga check thia a hele na lim jong ki stuck den nen na o jong chu tan chot na ki za na na lo na za thiam pu moi ka za thai na za thi ta na ai le to chu nam ngai lut na kain se i sei lo na hi to agal in nei wa pa na hyong hi nam ngai lu ahung ki be tam ta na khang tha ho ahin khang lui ho ahin galin nei wa pa na jong hi nam ngai lu hi ani ni ai khang a hi ai wangin nam ngai lu itam chan wa hi society aboi danen kamu na chinang hin ipt na mu chom chan me don bunu aban kan chi en do pai de hin wifi issue hi zin na kho lo nam ngai lut na hi ka sei bonga mi hi ma ki develop ma hin ma lungsunga ki develop ma hin min impose aga bol thei jong so hi pon ke kanam ngai lut na chu min impose a hin bola hi le kanam ngai lut na chu lo ta banga hin na ma ko na ki develop a hi bo ben nge tu galin nei ba hi aka komle chapang ho jong niaw long young blood ti ngo te pasat ama am ji hin nam ngai lu thei ben nam ngai lut na hi suffer ji uchon nam ngai lut na le ipia sentiment he sama ma jong hin tien ni cha chu public sentiment jong asang ji le in adi dia young blood ho hi aki control zo ji poin pia tilpu long chang kengan hin mo na ngai lut na jong hi deny bol sei bonga chu nam ngai lut na hi chom ma hin mi khan chuni pitia ngai lut nam nang in ngai lut na chom be he ding hin nang pan dan le kai pan dan jong chom he ding hin eta banga chu pia ami te kap hin
nam ingai lut be se ja yong chu I ball khil wa tama hong tam thei ki na hin na nam dan chu isu tam ta jong omen inam ngai lut dan no I ngai lut khil je wa jong athia mang jong yom da lo be o he na aji chu san khat ka jong student mi ni yong ki thiko me ka ti am dan chu ni ta bang khat chu hi in ichi pa le hin public sentiment ya san be se pa le hin CSO ka thei po student body holding a hi public sentiment control dan hi a ha be se pa le hin ni ta banga chu pi ha ki alpha lo lam lama thil hi anan hung zi ai pi le nam ngai lut na inei thei pau chu ki pa di hin hi jong le pi ha nam kangai loi ti mana chu nam ke pal na thei awang chu loading chu apha hi chu som lama ka sei no me chelai chu he kan sei no pen jana pumoi nam ngai lut nationalism nam ngai lut jong chu alam pi di lowa ngai lut kha ai le danger hi inna HG a chu ken to kan do nom chu nam ngai lu zo si chu nang nam ngai lu in kiti thelo hi na ki pa pi di hi a hi wangin lam di le din mun di le zo ana si ho chu avoid ball thi na dinga chu ma tha lo na dinga chu nam ngai lu na pa chu lam pi di a pui khat ngai hi in na HG na dinga chu KSO chun community school long mun tina na nei hin chu ting le KSO chu mun tina block a hin branch in district wise mun tina yum na zo se wa chu mai hin ji a chu syllabus a hap ma phana sa uam nang in EPT na mu am kati dan chu suggestion jong the hin na chi to bang syllabus a chu class 1 a pat ka he ten chan ham khana chu thusim e ho kizil na thei jong ipu ipa te win gal na sat lai wa gal hang ho tam ta thusima ko na kizil na thei ho jong mai hi hi ke so community school ho be a chu syllabus ani khra khana I koi wa ale chu ting le chun nam ngai lu na paung chu ahung gu chui lovin alung sung wa develop hong ke bol din na step by step ma hi chi pa chu EPT nang man na mu am ke so education department ho in hi chi chung chang tho ai EPT pan la din na ti bam na ngai dan ni pam no ke pa me nice question nam ngai lut na to ke hon ve hi ji chun he nge to hi anglo ku ki war thusim inei ho hi e pawa ki le do zong omen na MILA class 9 ham 10 ham 11 12 among ho dinga jong kata asan yong le kilomen anglo ku ki war gal hang ho pula pate gal hang ho I so jong hi MIL cham banga khu ichan gia khu ipu pate hansan ho khu lan ki bol ham chule amo nationalism yong khu student khat chun thu sim chu sim pha le chun ai le jong ki han la the hin ni chun na sa ta mi motivate abolin chule ko ho na mi ti ho kapu ka pate hansan dan pa hi ti ho ti khat hi student wa hin catch up anei the hin ni ta banga chu tu ane hin sai banga chu KSO community school wa jong hi KSO community school ka thai po chule kuki inhabited area school huang hi lower section class 3 MIL khal hi jong le ipi ha kanat ba chu na za thia the bat hin tha pano ka ti de chu ho dominate area ho school ho zo bana pa chum ho continue ho dominant area kuki area la chu high school ho vela hi KSO panla na zal a hi lo le ichi adang ka thai poi aji chu school zo sia chu le impose ki board thai lo de hin ni jong le ho identity accept thai mun zo sia hin ipu han sanoi hi e pawin kile to han lang chapang ho het thai ding o khun class khat hi han lang additional class ti ham khat hin han lang period khat se he jong le ipu pau te han san hoi hi ki thum op si han lang hi le hin chapang ho hin high school a ko na hi ipu pa han san le gal han hoi hi an het phan ole chun
hi cha ko na chu ka sai banga chu nationalism develop anei thei du ka ta sana nei na hon I he lo ba nga hi ka dang ka thei po lo la state dang ka thei po azong hi amo freedom movement fighter ho hi lesson plan azong hi denga ka ta san hi tabanga chumin ama nam ngai lut na develop abo thedinga chu high school apa naung ki panai chule recently ga he thei khat chu ke yong chu a big fans kha zong ka hi thawin Assamese singer pa ho cultural icon pa ho a thi chunga hi ichan kia Assam mi pin apul do pia Assam mi pin angai lut ham tia hile hi chi Assam nationalism chu ping do zo cho hi cha chu University Royal University ka thei poi chule Guwahati University ka thei poi amho chun Zubin Gard hi thina to ke saya hi mi pin angai lut na le alung se na san ji chun ama la sa ho hen lang ama thil bol zo si hi university syllabus a hi lawa hi adang danga chong high school text hen lang 12 text jong la Assam state board na chong han ti hi phasa na hin hi chi ja chu ama chu thia jong le ipiham ama in ipia culture iconic khat a hi ja chu asset of Assam khat a hi ja chu khang thu sima mang ta lo dinga chu hi chi university a hi lawa le state board hwa hi ama thu sim hi chapang hon ain sim jing dingwa hi tan hi tabanga chu e wa jong ipui pa teo anglo ku ki wara ani thi ho gal thu sim ho jong hi pere khat len ya hi jaw sa high school class 4 apa na hi extra period khat ai lo le period khat mo mo nga hi class hi jaw sa he ta chu ipu pau han san pa hi chapang ho hi thu mo pi he cha ko na chu nationalism hi ola develop bol sa te hi chong hi aboi poi ti ka hi te ka sai do no me na hi nu le pa te ho hi ep advice na sei pi dam ep message na sei pi no mam simlai chapang him nei nu le pa ho nu le pa te chu ke ken student ka boi pi ho hi parents ho to hin WhatsApp group ma hom jing ka hin na parents student mi som nga mun khatna lekha sema mun khatna ki so do a hele hi chi a ki so do parents ho to chun ke ho hi group khana khom ji ka hi ven eta banga chun parents ho jong hi ideology on cho ke ji thawin thumap ding iti le chun ta min te hi jong le ka sai banga chu asat na gen theina tam ta am jong le education wang hi oi ma cha negligence lo be chule drop out lo be le khasim sa thei thei hai sim sa du ka nomen chule aki sei jingin ke so in koi ta bong hasat gen thei ji le khasim zo lo o ma evela ding lo ta jong le ke so headquarter a hi lo le ke so lam kai khat pen contact a hin bol theu ss a hin bol theu ti yong hi aki sei ji na hi si chu biham tia le inam sumuba simlai lekha sim hi ipha sim thano ma e wa sim zo lo ki ti hi ki dei lo hin hi ja chu koi ma cha drop out lo hela lekha isim deu pa hi aki dein aji chu galatol lo wa ban mi nung yong ki pha zo lo te chun galatol to in kop kit wa hi le chun mi nung in galatol sa ka sim zo to po iti kal siu chu tama zo mi pha lo de hin hi ja chu galatol hi kizo sa lo ba kacha hi hoi ya lekha sim phadam ai lo la ept sponsor ke bol la phadam ai lo la KSO pan pina izak et KSO in apan pi theidam tiong hi explore board u kanomen chule koi ma cha lung tha dai lo hi la cha tio hi lekha sim thei thei lekha sim sa du hi akinomen aji chu class 12 chanbe a hi lo le BA chanbe lekha asim lawa hele mit cho ta bang hi dinga hin adi chana chun 12 chanbe a chaiwa no chan se pai pang thei thiam pangin chule english power head wa adang dang skill tham khat ane wa ngole 12 pa pan ang chu mi chu a hin ho jong sep bo thei tho hi na graduate khal khali jong le ni ti chu hin chule lekha sim tien chan
regular la lekha sim sa zo lo ama zong le ke phatlam hi win NIOS a zong lekha sim sa the hi class 10 NIOS sa lekha sim sa the BA igno wa zong lekha sim sa the hi abona chu central recognize hi in NIOS so zong hi Manipur bo nin idei lo thu hin NIS Manipura ipasa Shillong Delhi la hu class 12 emission i hola le thei zal zal kom hin percentage wa ji kon nizia chu NIS ho zong hi ipiha aphat chom na zong i het deu chule regular la lekha sim zo lo no ba zong le lungset ta in BA correspondent chai zong le igno bi a lekha ni sim te tevin aji chu zat dang ho khun BA MA igno wa lekha sim ba exam ki gong wa lo thinga yin na centrally recognized the largest university igno hin hi ja chu koi ma chan piham dak nei lo ding regular a hi lo mana chu service ka ji theidi nam ti in lung op kai hi win it is the largest central university in India and the world hi na hi ja chu koi tabang ham khat chu regular la lekha sim zo lo wa hi le igno bi a BAMA be asim nom chan chan anasim han ti chu kawai ha no ma hi hi chi mi no mi pan jong awareness in ai deu ka no me ai le pu moi to chu simlai chapang ho student ho adinga hi ep message nei no mam 2 minutes to bang mi ga sit message simlai chapang ho hi ka sai banga chu nam ngai lu na nei puma le kha sim deu imo sim sim lo deu ei ma family to ipiham scope neo cha le kha sim deu ka nom poin ichi now i thip now ho hi nam pia ni kha le apply able theina deu dei na chu ipiham le kha sim deu ka nomen ke ole sim lai ka hian kununga ipi ka hiding chu ka ki het pon hi zong le ka sim kham kham ka het kham kham chu nam pia denga apply ka bor thei kham kham chu apply bol sing mi ka hian ke ma het na le thip na le ka bol theina langa chu nam pia denga apa chom chu ka gel zeng chu le ka gel bangin ka tong singin in the piam with the platform of KSO achon KSO platform invest ke bola hi mi lo sin jong khunung le i to na zo siwa hi nam pia dinga invest bo du hi ka thum no me na KSO education department na head khat hi na na nam mi pi te pi message na pi no mam ka heta ka message pi nom chu ki sei le tama tam din hi jong le them cha bo sei ka tin KSO GHQ hi han lang adang dang KSO hi jong le ipha parent support jong a ki ngai chai na nam pi support jong ki ngai chai in department hi niaw lo be hi in issue alien le jong a ki tekalin aniaw niaw jong a ki tekalin issue after issue teker ki bol jeng hin ilal na kom jong omen student ho adi da exam piding ho mun khana isola lampi sim pi a china transportation ge ingai to pi a hlun taka imulo wa yum na jong omen na hi chan ge ya chu concern ke bola hin nge ya chu mi pi zo sin ke so hoi lai mun hi jong le ke so om na zo sia hi ke so hi support e bol jingova inam pi wa dinga ipiha weapon pa pen tu la tua government in zong alona ji a het lo pen chu ke so bo hin ni si chun ke so hi nam pia hi in koi ma zong a hi pon chule ke so in nam pi phat so na ding ke bol sing ding nam pi ke pal na bang ke bol lo ding chule ke so in a hi te chana chu student boy pi thei chan ki boy pi ding adang tang political issue economical issue social issue ho chu aphat lamun dung su ya ki bol jong le education department in piham student su tang lowin a ki boi pi jengin education matter su tang lowin a ki boi pi jenge ti jong chu ka sai do no men chule koi tabang education matter a het nom a hilawa le piham acha te anaute mon choma lekha sim sa theina line a hi lo le
bui pi theina adang dang hi jong le a henom chan chun KSO headquarter office a jong jing the he tin jong lim na ka hi nei pai pai yen chule ko na jong ka hi nei pai pai yen chule mi no mi pa ulanau chule adang pastor ka thei pui reven ka thei pui ko hi jong le taw na jong ki ngai cha jin KSO lam kai ho jong hin office a jong na hung ziwa mon chom chom KSO hi jong na ho pui he ko tora kyu kyu jong ka ti di pui taw na mang thei then taw na hung man pi wa til ho thei then til hung til ho de jong hi lam kai khat hi na hi kya ki ngai cha ji he ti yong chu ka sai do no me ki pa me pu moi tu ni hla na phat man tam ta hen pi a thu man tam ta ta simlai ho adi hen lang nu le pa te di hen lang nam pi adinga thu man tam ta nang man he na chi na ana bol thin na pathin na pi ho na man cha na to ho education department na to ho hin adang dang ho jong nen se pi ho zo se chu nam mi pi alena nevin ki phat chom pi dio ka ta sanen avelin na chunga ki pa thu khen sen the bridge ana vezo se chi hi tu ni lai ho lim pi pau hi pu thang moi ho kip ama hi KSO GHQ wa education department a head hi ti chu avela khan phun do ki dian lang YouTube ma na very zo sen the bridge support na in like to subscribe ni na bol pi diwa chating le share nong na ni na bol pi diwa kan team ni ventin chi chan chi ta han lang tu ni tha a discussion chu